kayaknya. Tahu gua. Kita ngajarkan ulin, antri yuk. Ayo. Motor ayo gua. Pokoknya pokong. Oke siap. Yaudah, ke login. Siap. Duh, ya. Motoran minjem kasar gitu. Jadi orang kayak itu numpangan. Mana di? Biasa budak kayak ngesek dari itu. Gimana? Itu Ayo motor tahu. biasa masuk aya nongkrong. Oh, itu coba yuk. Pusing yuk motor. Mana? Hijau. Oh itu kan. Coba di. Yop, Jona. Gedang. Atuh buru. Aduh aing kena yop. Udah di kopian nih mah. Hoi, bermain ya. Ih, jago main game lah. Ganteng deh. Asya mah, arek minjem baradit deh. Aduh. Main gitu. Cuma deh, ini motor. Asya mah aya maksud. Lain. Eta motor Sadi. Eta motor si Agung. Agung. Ini motor. Iya. Tapi nah eta motor aya bensinan setik deui. Bensinan tenang. Bensinan ya. Tenang dah. Nah, percaya dah aing. Di bensinan kayak langsung. Awas Di jalan. Tuh bayi SPBU enak. Pertamina. Tong poho. Ai teu boga duit mah. Kesian bensin eceran weh. Oh, tenang. Kita motor kuno ini udah dorong. Bensinan beak kan. Ai tadi teu sian. Bensinan. SPBU eta SPBU eueuh. Ayeuna pertalit jeung pertamak. Eueuh bensin eceran mah. Aduh. Kumaha sia lah aing. Nah, aturkeun nuhun anu geus subrek channel urang, tong hilapnya di like, comment, and subrek pokona mata supaya leuwih semangat deui nyieun kontenna. Thanks for watching. Udah di kopian nih mah.